We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong pagbata sa ato ang mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Rise and shine and welcome na usab sa laing hugna sa ato ang paboritong morning show, ang GMA Regional TV Live. Ngayon makita matag Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong makauban ni ining kabuntagon samtang kamo namahaw, nangape o kaha nag-exercise. Ako inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. And mga kapuso, atong hinumduman, nga di malimot pagpangamusta sa ato ang mga higala, mga paryente, Ilabi na sa ato ang pamilya, pinaagi sa video call nila o kaha pag-chat o tawag. Simple ra kaayo kini pero dako kaayong epekto sa hindungdan. Og aron stay sane gihapon ta mga kapuso sa Basta atong hinabion ang komedyante nga si Divine Tetay ug sayran ta ang makalingaw niya nga role sa rom-com series nga Oh My Love. Ug subay sa pagsaulog sa International Women's Day atong tagaan og bili ang mga kontribusyon sa mga kababayen-an sa atong katilingban. Pinaagi sa chairperson sa Gabriela Women's Alliance. O karong taon ato sa hinabi ang usa ka subuan ng vlogger nga maghatag kanato og mga study tips and advice aron mapagaan ang pagtuon ilabi na sa ato ang mga tinun-an nga naka-online classes. Ug subay sa nagsingabot nga Holy Week, usa sa mga panghitabo nga atong hinumduman nga sa wa pa ginlansang sa krus si Jesus, iyang gibisita ang templo ug iyang gipapahawa ang mga tawo nga namalit ug namaligya didto. Iya usab gilimbuwad ang lamesa sa mga money changers ug lingkuranan sa mga namaligya ug kalapati ug iyang gibutyag nga ang templo usa ka balay alampuan. Mga lawa mga kapuso, ato gihapong sayran ang ubang mga kasayuran o mga reflections kalabot sa nagsingabot nga Semana Santa. Mapuno sa kalingawan ang ato ang Basta segment this morning kay usa ka impersonator o komedyante ang atong bisita nga kabahin sa rom-com series nga Oh My Love. We have this morning the very talented and the very beautiful Miss Divine Tetay. Maayong buntag, Miss Divine, and welcome back to GMA Regional TV Live. Maayong buntag ni Cecil. Hello there, kamusta po kayong lahat? Maayong buntag sa inyong tanan. Mabuti naman kami. Ikaw, kumusta ka, Miss Divine? How's your morning today? Ito naman po, medyo malamig lang po dito sa Switzerland. Kaya, charot. mornings, okay. Got my coffee. I prayed and yun. Okay naman po, mornings pretty well. Oh, that's good to hear. Miss Divine, what keeps you inspired every day? What motivates you to stay strong and to stay happy? Oh, wait lang. Let me go back to bed. And what inspires me, what motivates me is yung, honestly, walang charot-charot. Like, yung life na binibigay sa'yo ni God every day, ni Lord every day. So you just have to make the most out of it. So I just want to use it to the fullest. And inspiration, syempre, my mom, and then friends. At isa na dito, Super. yung YouTube Silver Play Button Award mo. Congratulations! How does it feel? Kinikilabutan ako kasi I didn't imagine or I didn't expect that I'd go like this far. Yeah. Alam mo yun? From the last time we spoke, that was like 5 months ago na when I told you I was just planning on, you know, parang launching my YouTube channel. And then there,
I'm so happy. Aside sa mga pampag-good vibes, what do you really want to impart to your subscribers when they watch your vlogs? Ano yung mga lessons na gusto mong makuha nila? Oh, simple lang naman eh. I just want to, like what I said earlier, I just want them to enjoy life, as in, like, no matter, like, what they're going through. Alam mo yun, parang lahat naman tayo dumaan, di ba? Like, we said goodbye to 2020, pero yung, I mean, that taught us a lot of lessons na yung, nandyan lang yung problema eh. It's just a matter of like how you deal with it. I mean, tsaka yung i-offer niya lang kay Lord, tapos alam mo yun, just live a happy day lang, live a happy life. Pag-usapan natin ang latest project mo, ang rom-com series na Oh My Love. What is it about this show that you really, really love, Miss Divine? This talaga, like yung light lang, tsaka ang sarap lang ng ano namin eh, yung there's this right amount of kilig and then right amount of tawa. Alam mo yon, sakto. Di mo magtanatanong, oh, okay ba? Sakto. Yun. Ganun. And then the samahan with the co-stars are just really fabulous. Tama nga. Very fabulous. Including your character, yung si Judith. Ano-ano pa yung mga aabangan namin sa kanya? Abangan niyo si Judith. Kung kayo may mga kailangang isettle, bago mag-Judith, isettle niyo na. Dahil sisingilin kayo ng bonggang-bongga ni Judith. Promise. Grabe, like, kung ano-ano lang pinagsusuot, pinaggagawa namin para lang makapaningil. Dito po sa Oh My Love, Miss Divine, you work with several comedians. Halos kayo lahat, mga komedyante, nasa rom-com na ito. And of course, may nabuong friendship talaga sa inyong lahat. What made your lock and taping experience very memorable? First and foremost, yung the mere fact that you get to work with yung mga alam mo yung mga legends, like, for Sir Leo Martinez, Miss Nova Villa, alam mo parang dati nasa bucket list mo lang, parang, nakakasabay mo ng kumain, ay nakakachikahan mo na, and then you get to know them well. Every Sunday, we have this family lunch namin, so we get to eat together, alam mo yun, yung, parang kami isang malaking pamilya na, mga wala, baliw-baliwan lang mga bayo. Kasi saya lang namin, promise. Kaya naman Food pala. binds us together. Oo, that's true. And of course, nakikita din namin yan on screen na may talaga kayo. Iba talaga yung connection nyo lahat. Pero eto, Miss Divine, how important is it for you to make your viewers laugh and smile by watching Oh My Love? Kung ano yung happiness namin doon, dapat parang hindi yung generate namin, para na-absorb din nila. And then, kasi once they know that you're happy, and then you're not just like acting it, matik na yun, tatawa na sila. Alam mo yun yung, pag alam nila it's coming from within, that you're really happy lang. So, ang simula nun, you need to, like, not to condition yourself, pero set mo sarili mo na, you're happy, and then, that I'm happy. And then, hindi nyo mararamdaman nila. So please thank and invite everyone to continue watching Oh My Love gabi-gabi. Tuloy-tuloy po sana ang inyong suporta at I'm sure may enjoy niyo po yung bawat araw po, bawat gabi po nakasama ang Oh My Love. Please, pinagbibidaan po yan of course, si Doc Mix, Sir Benjamin Alves, si Sensei, na napaka-sexy, yun talaga yung body goal ko eh, Miss Lovey po. Panoorin niyo po yan Lunes hanggang Biyernes po. Daghang salamat kaayo for this very lingaw na interview this morning. Alam mo, Miss Cecil, parang palaging gorgeous ka palagi ka na nagkikita tayo. Oo, parang liwat nag-iba na nimo. yung pananaw ko talaga sa'yo eh. Ay. Parang, Liwat ko nimo, Miss Divine. parang ganahan ko anak magka-girlfriend ba? Charot. Miss Cecil, thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Mga kapuso, good vibes and happy energy ang dalit ni Miss Divine Tatay alang kaninyo. So keep on watching Oh My Love matagabi dinhi sa GMA. And more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Nunot sa
Sa kasaulugan sa International Women's Day, tukiun ta mga kapuso ang kamahinungdanon ni ining adlaw alang kanatong kababayen-an. With us this morning, Doctor of Anthropology ug sakop sa Philippine Commission on Women, Dr. Lenny Ocasiones. Maayong buntag, Miss Lenny Ocasiones, and welcome sa ato ang programa. Maayong buntag, Cecil, ug maayong buntag sa tanang nagtan-aw nato karon. First of all, Miss Lenny, Happy International Women's Day! Yes, we need to celebrate, no, Cecil, ug sa kauban natong mga kababayen-an nga anaa nagtan-aw karon nato. Sa tibuok kababayen ang mga Pilipina, mga padayon nga nakigbisog sa adlaw-adlaw. Sakto, dasig lang tang mga Pinay, ilabi na yung panahon na. Ma'am Lenny, with this year's celebration, unsa ang mga programa nga atong giandam alang sa Women's Month karong tuiga? It's only once a year that we are given this opportunity, no, nga ang ato ang mga issues isip kababayen-an, no, igihatagan og importansya, no. So we would like to take advantage of that opportunity. So all around Cebu, where we are based in Cebu, no. So we are having a lot of mga gatherings, mga women's assemblies, no, in many barangays. And this coming March 17, we're also going to have an all-women leaders meeting to really check out, no, on the situations of our women, especially here in the province of Cebu. Para sa impormasyon sa tanan, Miss Lenny, unsa jud ang tuyo ni ining pagsaulog nato sa Women's Month matag Marso? Ang International Women's Day gideklara nga Women's Day because naa ang grabe paghihapon nga discrimination, especially sa mga kababayen-an nga mga workers. And we see them right now, no, in malls, the sales girls still not given the just wages, the kanang humane working conditions. No, it's still there, and the violence is just increasing every year. No, and that's something that we feel that even though they say women have come a long way, there's actually still so much to do, so much to struggle for para nga mabago nato ang atong katilingban ug mahimo siyang mas friendly. Ug karong new normal na, Miss Lenny, unsa ka ang mga programa nga angay natong palambuon diin makabenepisyo gayud ang kababayen-an? We would like to encourage that we all have to help each other make services a lot more accessible to women, especially katong mga health services, especially katong mga services where we can give them support when it comes to standing up for their rights. No, kay there were some reported cases manggod nga ikuan sila, ibalibaran sila sa ilang barangay ug moreklamo sila about domestic violence or about kanang mga stalking because give prioritize ang COVID. No, let's please try to understand that this is equally a very important issue for the women. No? So kinsa pa man ang magmatuto sa ato ang mga kabataan o sa tibok katawhan kung atong pasagdan ang atong mga kababayen nga padayon nga maka-experience o violence. I would like to remind these women nga atong pagpakahilom magsilbi nga a way to actually encourage these perpetrators to continue the violence. So please speak out, ask help. No, we have a lot of non-government organizations, women's organizations such as Gabriela that you can really go to. We even have the SWD also and a lot more mga support groups that you can really come to. O para sa mga younger generation o sa ato ang mga isig babay, Miss Lenny, unsa imong gustong ibilin nga mensahe para kanato tanan? You have to believe in yourself and don't ever let people make you think that you are small, that you are not worthy of respect, no, because you just like men, you are a human being and you have all the rights, no, that make you human, and don't ever let anyone trample that rights. Pinakauna nga mo depensa sa imong kaugalingon mao ikaw. Thank you so much, Miss Lenny, sa imong makapadasig nga mensahe karong buntaga. Thank you so much, Miss Cecil, ug padayon at GMA Regional TV. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
kauban ta karon ang content creator and vlogger nga Sugbuanon. Welcome sa ato ang programa si Joshin Kayla Gayrozaga. Maayong buntag, Joshin. Hi, maayong buntag. How are you, Joshin? I'm okay. Kumusta? Eto, maayo lang. Ikaw, gusto jud ka namog ma-interview. Ilabi na nga International Women's Day karong adlaw, Joshin. May we know kinsa jud si Joshin behind and in front of her vlog? I go by Jushin. So like everyone knows me in my name, Jushin Kayla gyud. And then there's no difference like kung unsa ko ipakita sa YouTube, maura sa jud na ako in personal. So everything, what I show, what I project in social media is also who I am in real life. What made you start vlogging, Joshin? Actually, it's a funny story because I'm an only child, Sass. I'm an only child, so like my parents, they were strict before when I was younger, so like they gave me like laptop, and then like I was in like grade 5. I started using the webcam and uploaded on YouTube. So grade 5, I was like around 10 years old, and then I started uploading sa YouTube. Yeah. Back then, kay YouTube is like for weird kids, Russia. So it wasn't, vloggers were not as famous as before. So bata pa kay ko until now, na murag na over the years, mo na siyang hobby, until now kay I established audiences, which is happy kay ko karon kay maka-interact na ko. And sa imuhang mga vlogs, although that's how you started, no? Pampalipas oras lang to nimo. But you also talk about serious matters sa imuhang vlog, just like studying tips. How do you attract to more viewers? Unsa pa ang mga content ang imuhang ginahuna to attract more viewers, Joshin? Akong branding is for the students gyud kay I remember my first vlogs na giseryoso na ko og upload nga na that was when I went to the US as an exchange student. So that was 2 years ago. So student ra gyud gihapon akong branding, and until now kay na college na lang ko. When I was also in senior high school, I also vlogged it, and now I'm in college, and on my vlogs recently about college, I shared tips as to how we not lose our sense of time, especially now we're here studying from home. Dili jud malikayan na kanang makalimot taon sa na oras we have to submit on midnight. So for me, I think akong important na ginahatag sa akong audience is that I hope they still learn to know their proper studying habits. I always share to everyone na check on your friends, on your blockmates, and just be kind to everyone. Maura gid na ako ang giingon sa ilaha. And in one of your vlogs, Joshin, you mentioned that you were taking up a pre-law, political science. What career do you want to pursue someday? Hopefully na maka-pursue jud ko as a lawyer. Mao jud na akong dream. Hopefully, God willing, I really want to become a lawmaker, defender. Puhon. Yes, sige lang nga. Ma-manifest lang jud na matinuod jud na, Joshin. And as an aspiring lawyer someday, Joshin, if given a chance to make a law about women's rights, what would it be? I really want to become an advocate siya for gender equality in the context of politics. So I know interesting kay siya, no, pero like me, kay I just realized that now in this trying times, I realized lang na kanang women are really effective leaders. As in ang countries na gina-lead sa mga women leaders kay mao ang mga first countries to be COVID free. So I feel like it would be very nice na siguro we give chance to the women na kanang
mawala sad ang norms na 'di ba right now kay mostly kay men dominated ang politics and ana. So I think it would be very nice to open the gates of politics, of leadership to women. And of course, before we end our interview, Joshin, unsa ang imong gustong ibilin nga message para sa tanan natong mga viewers? To our women, most especially siguro, since it's Women's Day, International Women's Day, I'd like to say to everyone na the famous just be yourself, siguro. Siguro let's not be afraid to be creative. Let's not be afraid to show the world our talents and our skills and show them what we have to offer. And then women, we are not just women. I know that we are strong. We have to embrace all the opportunities and then show to the world what we have to offer. Thank you so much, Joshin, for that very empowering message. God bless you. Thank you. Kaganihan sa Best Talk, nakauban ta ang kwela nga komedyante nga si Divine Tetay nga pinaagi sa iyang talento sa pagpakatawa sa Oh My Love series nakahatagayod og good vibes alang kanatong tanan. Sa spotlight, nahinabi nato si Dr. Lenny Ocasiones nga naghisgot sa kamahinungdanon sa tingog natong mga kababayen-an, ilabi na aron masumpo ang pagpangabuso sa mga babay. Samtang na istorya usab nato ang sumbuan ng vlogger and college student nga si Joshin Kayla Gerozaga nga pinaagi sa iyahang mga vlogs mipaambit og mga study tips sa kabatan-unan bisan pa man sa kalisdanan karon sa online schooling. Ning pagsaulog nato sa International Women's Day karong adlawa, atong hinumduman mga kapuso nga di gayud ikalimod ang kamahinungdanon sa kontribusyon ug sa papel sa kababayen-an sa atoang mga panimay ug sa atoang komunidad. Mao nga magtinabangay ta mga kapuso nga bisan unsa pa man ang atoang gender, magtinabangay ta aron makab-ot ang gitawag nga gender equality. Busado na kami ibilin nga words of inspiration. Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. Gika ni Oprah Winfrey, ang sikat nga talk show host sa Amerika. Alang sa dugang detalye mga kapuso, log on lang sa ato ang official website www.gmaregionaltv.com and subscribe na mo sa ato ang official YouTube channel GMA Regional TV alang sa mga dugang episode sa atong programa. Daghang salamat mga kapuso sa kanunay ninyong suporta. Daghan paminggi andam alang kaninyo aron mas magmabungahon pa ang inyong kabuntagon. Ako ang inyong kapuso, Cecil Kibod Castro, and see you on our next episode mga kapuso. Have a great day, stay safe, and stay healthy.